Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Ke kopa ke o amohele ngwaneso channeleng ena eo o mametseng ditaba tsena moo re ntse re nka thuto ya rona re nka bukeng ya Mareka ya Fankgedi ya Mareka. Ka jeko lena re etsa thuto ya 10 thuto ena ya 10 re tla e nka re bala ho tloha ho Mareka kgaolo ya pele temana ya 16 ho ya temana ya 20. Ke tla kopa hore ha o fumane sebaka hape o ko bale le di-efankgedi tse ding tseo di tshetseng taba tsena tseo o tla di bona di hlahella hona mona. Ke kopa hore o tlo nke Matheo kgaolo ya 4 temana ya 18 ho ya temana ya 22. O shebe Luka kgaolo ya 5 temana ya 11 ho isa temana ya 1 ho isa temana ya 11, le Johane kgaolo ya 1 temana ya 35 ho isa temana ya 44. Taba ena eo re leng ho yona ka jeno ke pitso ya pele ya barutwa ba bane, pitso ya barutwa ba pele bao Jesu a ileng a ba bitsa barutwa ba bane. Ke hona moo ditaba tsena o tla di fumana di-efankgeding tsena tse 4 moo o tlo bala hona teng o tla bona hore ho no ntse ho bua ka eng. Ha motho a sheba ditemana tsena tseo re di badileng ho tloha temana ya 16 ho isa temana ya 20, e leng temana tse 4, o fumana hore Jesu o bitsitse banna ba bane. Tsena di etsahetse letsheng la Galileya. Ka mantswe a mang ke o mong wa mesebetsi o etsahetseng Galileya. Le ha mona ho ngotswe hore ke lewatle la Galileya kapa history phelelong tsa sekgowa tla utlwa ho ngotswe the Sea of Galilee. Hantle ne hlile se lefa lewatle ke letshahadi le leholo lena la Galileya, ne le tshale leholo. O no tla bona hore ba bang ha ba ka nako ba ba matla tshwasa hodimo mane, ba tla tjheya ditlhapi hodimo mane, ba bang tlasenyana jwalo e le letsha le leholo, ha se lewatle. Mme hangata ba bang ba ka ha ka utlwa ho bua ka letsha la Tiberias, o tse ho bolela lona ke lona letsha lena la Galileya, kapa thabeng ya Tiberias, o tse ho ntse ho bolela thabeng ya Galileya. Tsela eo e ne le tsela le mokgwa ho hlompha eo e neng e le yena mmusisi e moholo wa Roma wa tulo yana eno e neng Tiberias Caesar. Lesenena la Galileya ho ne ho ena le toropo e bitswang Kapernaum. Re tla bua ka yona ka nako e tlang. Toropo e bitswang Kapernaum moo tshebetso ya kgwebo e neng e etsahala ka boholoholo mono ho no ho etswa kgwebo le kgwebisana ka hara motse o ne le motse o moholo. E ne e le moo e leng habo e mong ya ileng ba babedi ba ileng ba bitswa hona mona, e leng Petrus le Andreas, e leng hore moo haufinyana bana ba tloha motseng wa bona ha ba tlo tla tjheya ditlhapi mona moo ba neng ba le teng. Jwalo ka ha o badile utlwile ha re bala palo ena ya lentswe. Ditemana tsena tsa 16 le temana ya 17 ho bolelwa ho bitswa ke Jesu o bitsitse Petrus e leng Simon le Andreas, bana ba neng ba phela hona mona Kapernaum. Ha temana ya 18 ho isa temana ya 20, ha temana tsena teng o bitsitse ba bang ba babedi, neng Jakobo le Johane, e leng Jakobo le Johane. Bao le bona ba neng ba etsa mosebetsi o tshwanang, empa ba le tlasana ho bana ba pele, e leng hore bana ba tjhehela sebakeng se itseng tlasenyana. Bana ba babedi e leng Jakobo
le Johane e ne le bana ba motho, mme ho thwe ke bana ba Zebedia. Jwale ha re ke re tshwaye dintlha tseo re ka ithutang tsona mona, ha o so sheba temana ena 18, Jesu a re ho bona, ntateleng ke tla le etsa ba tshwasang batho. Ke seo re se botlang mono, ntateleng ke tla le etsa ba tshwasang batho. Ho bohlokwa haholo hore rona re lengwe re sa le mona hore kereke ya Morena Jesu Kriste e entswe ka batho ba bitsitsweng ke Jesu ka sebele. Mona re utlwa Jesu a bitsa banna bana a re ntateleng ke tla le etsa ba tshwasang batho. Batho bao ba kgethilwe mme ba bitswa mona temaneng ena ya 17. Jesu ba fumana ba le mosebetsing ya bona ya letsatsi le letsatsi. Hangata pitso ya Modimo ha e tle motho ya seng a ituletse mona re ke emetse pitso ena e tle. Pitso ya Modimo e fumana motho a ntse a sebetsa, mme o ba fumane ba ntse ba tshwasa dihlapi. A re ho bona ntateleng. Re le baboledi, re le baruti, re le bareri ba lentswe la Modimo, re bolela hore re mosebetsing wa Modimo, re hlile re bitsitswe mme re kgethilwe jwalo ka bana ba kgethilweng, mme ba bitswa. Hona ho bolela hore re lokela ho rata Modimo ka meya yohle ya rona, ka dipelo tsohle tsa rona, le ka matla ohle a rona, yena re bitsitseng hore re phethe mosebetsi wa hae lefatshe lena. Re lokela ho etsa jwalo hobane a re ratile, mme le rona re mo rate. Yena ya bileng a re kenya mosebetsing ona wa hae. Ehlile haeba re sebetsa jwalo re le baboledi, re sebetsa jwalo re le bareri, re sebetsa jwalo re le baruti, ehlile re mosebetsing wa hae. Re ka sheba lengolo la pele la Johane kgaolong ya 4 temana ya 19 e reng re a mo rata ka hobane e le yena ya re ratileng pele. Re lokela hore re shebe pitso ena eo Jesu Kriste a bitseng batho bana ba babedi a re ntateleng. Re shebe pitso tsa rona hore hantle re kena pitsong ena ka lebaka la hobane Jesu a re ratile pele, mme hantle rona re tshwanetse ho sebetsa mosebetsi ona ka lerato lohle. Re mo ratile hobane a re ratile pele. Hona bolela hore jwalo ka ha a re bitsitse, ebile o tla re hlokomela. Ha ele mona re bitsitse, o tla re hlokomela. O re ntateleng. Ha re shebeng puong ya Sekgerike hore na mantswe ana a bewa ka tshobotsi feng puong ya Sekgerike. Ho hlile ho bolela hore tlong kwano ho nna. Taba eno e re sheba mona e tolokilweng mona ho rona e le ntateleng. O re tlong kwano ho nna. O re tlong letle ka morao ho nna. Mantswe ano a supa taba yana eno e hle ke yona taba ya ho latela, hore letle ka morao ho yena. Mme yena re tle ka morao ho yena hobane yena a tsamaya ka pele. A tsamaya ho rona ka pele ho bona. Jwale phetolo e ntjha ya Bebele yona ha e sheba taba ena, e nka Bebele e hlile e beha taba ena tjena e re ntsha le morao. Ha o sheba phetolo le ntjha ya Bebele tla re ntsha le morao. Ka ha re ba ithutang evangeline ya Mareka, re ntse re batla ho tseba hore na
rona re ithuta eng mona. Re ntse re batla ho tseba hore na hantle tabeng ena rona re le baithuti ba phelang hona jwale tjena ba nakong ena re ithuta eng tabeng ena eo re e fumanang. Ke eng se totobatswang mona? Ka hore ha re bitsitse re ke re kopaneng, re tla ke re kopaneng le meleko le diqholotso tse sa ileng a kopana le tsona. Hantle re ithuta hore tseleng ena eo Jesu a re bitsetsang ho yona, re tla kopana le diqholotso jwalo ka ha le yena ile a kopana le diqholotso. Re tla kopana le meleko jwalo ka ha Jesu a ile a kopana le meleko tseleng ena. Ha re bala Johane kgaolo ya 10 temana ya 4, o tiisa taba ena tjena. Jesu o tiisa taba ena tjena hore e re hobane a ntshe dinku tsa hae a di etelle pele, mme dinku di mo latele ka hobane ha di tsebe lentswe, ha di tsebe lentswe la hae. Seo re boelang re ithuta sona ke hore re lokela hore re tswele pele ho mamela lentswe la Modimo jwalo ka ha le ngotswe Bibeleng. Taba ya bobedi, re mamele bahlanka ba Modimo ha ba ntse ba manolla lona lentswe lona lena leo, ka ha ba ka re thusa hore re sa le Jesu morao. Le ha o le jwalo, re lokela hore re be hlokolosi haholo, hobane ho ka etsahala hore re fele re be babadi ba Bebele, ebe ho feletse mono fela hore babadi ba Bebele re sita ho thuisa molaetsa, ho utlwisisa molaetsa le hona ho beha hantle ntle ka moo o leng ka teng. Yaba re batho ba balang Bebele fela ba sa phethahatse melao ya yona. Hape ho ntse le bohlokwa hore mamele baboledi kapa baruti kapa bareri ba bang. Re lokela hore re ne re hlalohanye hore na re se ke ra qetella re iphumana hore re bile batho ba phethahatsang fela ho utlwa, ebe ha re na phethahatso ya ditaba, kapa re utlwa fela ha re na phethahatso ya ditaba tseo re di utlwang, re ithutang tsona. Ke utlwa ke rata hore ke phethe ntlha ena hantle, ke re re lokela ho bala Bebele re be re utlwe hantle ditaba tsa yona. Re lokela le ho mamela ba bang baboledi kapa bareri kapa baruti hore hobane batho bao ba ka re thusa hore tle re latele Jesu. Empa taba ya rona e kgolo ke hore re be hlokolosi haholo hore re se ke ra iphumana fela re le babadi ba badileng Bebele, ba kekeng ba phetha molao wa yona kapa ditaba tse bolelwang ke yona, kapa re be re le batho ba utlwang, ba mamelang, kapa batho ba yang kerekeng ka mehla ba utlwa lentswe la Morena Modimo moo, ebe lentswe leo la Morena Modimo ha le re letho ho rona. Re tshwanetse re be hlokolosi haholo hore ditaba tsa Ntate Modimo ha di tle fela, di tla ho rona hore re tle re nke kgato kapa re etse tshebetso e nngwe e itseng e hlokang ke Morena Modimo. Ha re a lokela hore ha ho ntse ho balwa lentswe kapa balwa Bebele kapa ho balwa re bolela ka hlaloso lentswe la Morena Modimo, ebe re le bala ho hang ka Jesu ya tswileng bafung, ya phelang, ya bileng ele ya tsamayang le rona, ebile le motataiso wa rona. Re ke ra tswela pele ra re nka leeto re ya pele, ya ba re siile Jesu morao. Mongodi wa lengolo la Baheberu kgaolong ya 12 o re, re ntse re tadimile Jesu, moqadi le mophethi wa tumelo, ya mameletseng sefapano ka baka la thabo eo a e behetsweng, a sa kang a re letho ka dihlong, a ba a ya dula letsohong le letona la torong ya Modimo. E le hore nako yohle re tshwanetse re boloke tjhadimo ho Jesu, nako yohle re se ke ra kgaohana le tjhadimo e felletseng ho Jesu morena wa rona.
Jwale mahare ya temaneng yane moo Jesu Kriste a reng ke tla le etsa ba tshwasang batho, ke tla le etsa, I will make you, nizonienza, ke tla le etsa. Ha Jesu a bitsitse batho bao ba tla fetolelwa ho seo ba se bitsetswang, ba tla fetolelwa hore ebe ba tshwanelang seo ba se bitsetswang ka thuto. Ba lokela ho nka thuto ya Morena Jesu ka bohlokolosi bo mmakatsang, ba tle ba tsebe hore ba tle ba etse mosebetsi wana o Jesu na ba bitsa ona. Ha ba rutehile ba tla tseba ho ruta ba bang, ha ba rutehile ba tla tseba ho ruta ba bang. Ho nna le batho ba bang ba batlang hore ba ka re re bitsitswe, empa ha o sheba hore ha ba tshwanetse hore ba ka nka thuto e lekana e tshwanelang hore ba etse tshebetso eo, ba tle ba rute ba bang, ha ba hlile ba e tswafa ba e nena, ho na le batho ba jwalo. Mme rona re tshwanetse hore batho bana Jesu hore ke tla le etsa ba tshwasang batho, ka mantswe a mang o tla ba, he will transform them, he will teach them, o tla ba ruta a ba fetole. Jesu ba bitsa ka jeno e le hore hosane e tle be baruti, ba bitsa ka jeno ba tshwasa ditlhapi, hosane ba tla ba bolela ditaba tsa Jesu ho batho, e tle be le baboledi ba ditaba tse molemo, e sita le bareri ba rerang taba tsa molemo, lentswe la hae ho etsa mohlala. Ha re etsa mohlala, re ka re bona Petrus seo a se entseng ka diketso, tsa hae. Sheba ho diketso tsa kgaolo ya bobedi temana 41, ho thwe ke itse ho diketso tsa apostolo kgaolo ya bobedi temana 41, ho thwe ya ba amohetseng polelo ya hae ka thabo ba kolobetswa, ba amohetseng polelo ya hae ka thabo ba kolobetswa, mme barutiwa ba ekeletswa tsatsing leo ka batho ba dikete tse batlileng ho ba 3. Ka letsatsi le leng ke batho ba ileng ba utlwa. Monna enwa ho no se letho la le etsang ha e se fela ho tshwasa ditlhapi. Ha Jesu a fetile ho yena, ha Jesu a fetisitse thuto ho yena, bona na o nka karolo ya mofuta ofeng, bona na batho bao a kgonneng hore e re ha bolela lentswe ebe batho ba kgona hore ba etse, e fela o entswe ba tshwasang batho. Ho ba boemong bona ba ho tshwasa dihlapi, hore fela boemo bona ba pele ba mantlha ba ho tshwasa dihlapi, boemo bono bo hlokahala mamello, bo hloka motho a nang le mamello, ya nang le tsebo e phethahetseng ka dihlapi le mokgwa o di jellang ka ona, ka mokgwa o ka tsebang ho di tshwasa ka teng. Ka mokgwa o jwalo batshwasi ba batho le bona ho hloka mamello le tsebo ya ho etsa mosebetsi oo. Ho na le batho ba hlokang mamello tshebetsong ena, o fumane hore nnete batho bana ba utlwisitswe bohloko, empa ha ba na le mamello ba tseba ho tswela pele e ntse le barutuwa, e ntse le bareri, e ntse e le baboledi, e ntse e le baruti, le ha ba utlwisitswe bohloko. Ba na le mamello, ba tshwanetse hore ba be le mamello, ba tsebe hantle hore mosebetsi ona o hlile o hloka mamello le tsebo. Ho etsa mosebetsi oo, Simone le Andreas e ne le batshwasi ba dihlapi, Jesu a ba kenya tshebetsong ya ho tshwasa batho. O ka sheba tabena ho Matteo kgaolo ya 10 temana 16, lengolo la bobedi ho ba Korinti kgaolo ya 12 temana ya 16,
moo a reng, ho na le mantswe a reng, bonang ke leroma le le jwalo ka dinku hara diphiri, ka baka leo le be bohlale jwalo ka dinoha, mme le be ba senang maano jwalo ka maebana kgorana, le se ke la ba maano le be bohlale. Fela re le roma jwalo ka dinku ka hara diphiri, ehlile haeba o sena mamello, o sena tsebo e felletseng hore na batho bao o tshwanetseng ba etella pele ke ka batho ba jwang, re ka iphumana o so emelletse ka thoko. Ha re utlwa hore na moapostola Paulus lengolong lena le la bobedi ho Bakorinti, kgaolo ena ya 12:6 teng o re e ka ba ho tla thwe fela ha ke ka le etsetsa boima, empa ke ne ke na le maano, mme ke tle ke le tshware ka bohlale, mme ka le tshwara ka bohlale. Sheba 12 ke itse ke Bakorinti, ngola bobedi ho Bakorinti temana 12, kgaolo ya 12 temana 16. Ke kopa o e bale a go e shebe Bibeleng moo. Banna bana ba tla tswa ba yo sebetsa tshebetsong ya bona, ba bangata ba tla bitsetswa mmusong wa Modimo, moo ba tlang ho etsa Modimo morena wa bophelo ba bona. Hona ke mosebetsi wa kereke hona jwale. Moruti, mmoledi le wena moreri wa heso, ho se be le mananeo a mangata ao re a etsang, a re diehisang hore re etsa mosebetsi ya mantlha ya rona, e leng ho tshwasa batho. Wa rona mosebetsi ke hore re se ke ra ba le mananeo a mangata ao re a etsang, ha e se fela hore hantlentle mosebetsi wa mantlha wa rona ke ho tshwasa batho. Ha re temane ya 18 ya ba phakisa, ba tlohela matlo a bona ba mo latela, ba phakisa, ba tlohela matlo a bona ba mo latela. Bana ba ema le Johane e le barutwa ba hae, bana ba ena le Johane e le barutwa ba hae, bano ba babedi ke re ne le barutwa ba Johane. Ha o bala ho Johane kgaolo ya 1 temana 35, o tla elellwa hore Johane enwa bana ba babedi bana ba emele Johane Mokolobetsi kgaolong yane ya 1. Ba ile ba mutlwa ha Johane a qala ho bona Jesu, ha re bonang ke konyana Modimo. Johane kgaolong eo ya 1 temana 36, ho bonahala bana ba hlile ba lakatsa ho nka kgato ya bona ya pele ka yona nako yona eo. Itse hang ha Johane a re bonang ke konyana Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe, ya ba hang ba batla ho nka kgato ka yona nako yona ene, ba batla hore ba sale morao Jesu. Empa nako e ne e so fihle mona teng, ha ka ba bitsa moo fela bona bana ba utlwa e ka neneng jwale ha ile mona Johane a re bonang ke konyana Modimo, e ka ba ka ya ho yena, empa Jesu na sa ba bitsa ka nako yana eo. Ya ba phakisa, ba tlohela matloa a bona ba mo latela. Ke nako eo jwale a ba bitsang. Na Modimo o lebeletse hore hang ha re utlwa pitso ya hae, re fele re tlohele ntho engwe le engwe na? Jwalo ka barutwa bao ba entse jwalo na? Karabo ke hore eya, maemong a mang, empa ho a mang maemo ha ho bolele hore motho a hle a lahle tsohle tseo a di etsang. Empa seo a lokelang ho se etsa, ho se tlohella, sa tshwanetseng ho se tlohella ha a utlwa pitso eno, ke ho tlohella mekgwa
ditlwaelo, dintho tse ba di ratang tse mo sitisang. E mong o hang ntho e ratang ke hore tshela letlale. Ntho tsona tseo tshwantse a di furalle, a di siye ha Jesu a re ho yena ntshale morao. Ke ka lebaka lena re nang le bareri e leng ba bitswang local preachers, bareri ba tikoloho eo re leng ho yona. Bareri bao ha ba tlangwe ke letho hore ba o iphumana ba o rera tulong e hole kwana bakeng se itseng, empa ba rera ka hare ho sekete ya bona, ka hara tikoloho ya sekete ya bona. Empa hona le ba bang bao re ba bitsang itinerant preachers, bareri ba tla ba hloma o hlomole ka jeko lena ba beiwe mona, neng ba tsamaisitswe ba ile bakeng se itseng, ba siile ba malapa a bona, ba siile jwalo. Ho na le ba jwalo, mme taba tsena tseo re di balang bathong bana ba bane ba bitsitsweng, o bona mefuteng e mmedi ya pitso ya rona. Bao ba tlameha hore ba siye metse ya bona, ba siye mesebetsi e itseng ya bona, ba ye moo Jesu a ba romang teng. Hangata bao ba tlohang le ho tlohela tseo tsohle, ba hlile ba nka seo re se bitsang risk. Hangata re se nka riski, ba nka riski banna bao le basadi bao ba tlohang ba yo ba sebakeng seo ba ilo dula teng ho batho ba mono, ho bakeng tsa mono. Hangata ba nka riski ka taba eno. Hangata ba tsheuwa ke metswalle ya bona e ka reng ho bona, le itshwarelletse ka taba ya boruti. Ba bang ke yona taba e kgolo eo, le itshwarelletse hakakang ka taba ya boruti. Bonang re se re le hokae ha re temaneng ya 20. Ba tlohela ntata bona Zebedia sekapaneng le ba mo sebeletsang, mme ba mo latela. Ba tlohela ntata bona Zebedia sekapaneng le ba mo sebeletsang, mme ba mo latela. Jakobo le Johane bana ba sebetsa le ntate wa bona, ba ile ba siya ntate wa bona ha Jesu ba bitsa. Ha ba nka pitso ya bona, ba ile ba siya ntate wa bona. Hangata lelapa ke taba ya pele, lelapa le ka ema pele, lelapa le ho ka etsahala ka nako nngwe le eme pele pitso ya motho. Bana ba Zebedia ba ne ba tseba hore Modimo o hlonolofatsa ya tsotellang batswadi ba hae. Mona ba ile ba nka pitso ya Jesu, hore Jesu wa re bitsa, empa ba ile ba hlokomela hore ntate wa bona a se ke a sala a sokola, ke ha ba etsa bonnete hore ho na le batho ba mo sebeletsang. Pitso ena ya banna ba bane ho rona e re ruta dintho tse pedi, hore re bitsitswe, re ka bitswa re le itinerant preachers, re ka betsa ra bitswa re le ba local preachers. Re ka sebetsa tikolohong eo re yang ho yona, ya ba re ntse re sebetsa le mesebetsi ya rona, ra be re ya mesebetsing eo e re hlokang, re be re ya mapatong ha re lokela ho boloka, re be re etsa mesebetsi e meng, re be re tsamaya re isa dithapelo moo lokelang teng, re ntse re kgutlela maha rona. Empa hona le ba bang bao pitso ena Morena Modimo e re ha e fihla, e hlile re tloha motseng wa heno, tloha ho ba heno, mme o tlo o ntshale morao. Ngwaneso, ka jeko lena re tla fella hakana. Morena a be le wena, a o hlonolofatse. Kgotso moye motle, ena ke thuto ya rona ya 11 e fellang ka jeno, mme Morena a be le wena ka Kriste moleko wa rona. Amen.